Gikundi giki kia Onjoria kuuma Illbisil Kajiado ya gatagati maratafanirie mururungano wa thayu magiteta thutha wa mugunda uria marahuthagira ta thoko kuigwatirwo ni andu kiumbe aria marekuirwo gukorwo mateithiriirio ni atongoria. Onjoria ya makoretwo makienderia riũa-inĩ o metereire waki wa thoko undu uria maugite riu waya gutuika o kiroto. Hawa mama mboga hawana kwanza, saa hii kuna njaa. Saa hii wanahangaika tangia jana wakitafuta mali ya kuuza, hatuna. Soga yangu sero ni yetu, haki yetu. Maambia watu ila amekirabi hiyo soko yetu aondoke. Marauga matiguthamira kaimana guthamira thukuru-ini umwe kuria moretio guthamira makienda thirikari kuingirira na gutwithania ndugamano iria irathi na mbere gwithegea. Nasi hapana nataka watoto kuja asumbuliwe hapa kupigwa tiagas kwa sababu ya mambo ya shule, pile watu wamehamia kiwanja ya shule. Tutakaa pale, hatubanduki pale. Hapo ndio soko. Na kama imeuzwa, mwenye aliuza arudi aondoke ama ashikwe. Igeria rito kwaraniria na atongoria gicigo-ini giki uhoro wigie thoko ino niriringite ihiga. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gitagũngina wa Wandũrũ.